Croeso i'r rhwydwaith arddangos cyswllt ffarmio. Since 2015, Farming Connect has been working with farmers and foresters across Wales to demonstrate research and practice on commercial farms. Mae'r rhwydwaith arddangos yn cynnwys 18 fferm arddangos sydd eisiau gwella eu busnes. Through implementing and demonstrating innovation and new technology to the wider audience over a 2-year period. Hefyd, mae 20 o ffermydd ffocws yn chwarae rhan bwysig yn y rhwydwaith mwyn treialu a gweithredu dulliau mwy effeithlon a phroffidiol o reoli eu busnesau. Demonstration Network Farmers have been demonstrating research on a range of key topics. Gan gynnwys iechyd a lles anifeiliaid, technoleg, rheoli pridd, rheoli glaswelltir, rheoli coedlanau, carbon ac amgylchedd. To set up, run and analyse the trials and projects, the Farming Connect technical team work closely with the farmers and draw in specific specialists from the agriculture and forestry sectors. Mae'r tîm o fewn cyswllt ffermio yn trefnu ar rhedeg digwyddiadau ar draws yr rhwydwaith arddangos i roi cyfle i ffermwyr eraill gael bydd o'r gwaith. Undertaking on-farm trials is a really useful way of testing whether something could work for you and your business. Mae yna lu o wybodaeth ar ein safle gwe yn cynnwys atebion i rai o'r cwestiynau allweddol rydych chi yn ei gofyn. We hope the demonstration network inspires you to try something new on your own farm.